Hayi futhi ngithi ngiyabulela ngento yenzileyo wathi makasihlangane shaya ingoma iyo le ngosibezi kwabo akunakali la jomba kodwa kanjalo-ke emqapheni lapha emaqosheni futhi hlala kubo lapho khona ukhaya umfoka mgize ubheskidi yebo ukhaba kanjani ngani ubuka lapho khaya khona udlangisa kubhawuleni eyidonsa zokwesenyuka nayo wena ungathitheyi tibela ingoma iyo le Kabengipa uvele futhi ngefa nibavalele nivavalele kalokhu nibavalele emathemtombi ngeke baphume laphansi emzimkhulu awufuni lutho mfowethu ngithi nawe vala lephezulu elisikisile dala ngisho ngithi sawuhlangana madoda yini lisikisile negumatane le awuswe uthini uvala ngensimbi la awusondele boy cha bo kahle madoda angiyala ukade ngiboy man seliphezulu kwangoma empala kamanje Wekabani la ngavelelwa kangelanga abantu bayitshela ukuthi kuyalala umsebenzi nakulalo la ungazolala lana kangelanga ngihamba nangendoda kanti igama lawo umadumelwana ngoba yazi umsebenzi wokudumisa umadumelwana nje kuphela ayikho enye into eyaziyo nje nayi ingoma wena yokukhala khulu Senzi sila,